isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni siaungama saa mwanza kamondele musia isa isioyo kwata Mauvoo maitundini wa Vilingi wa Mauvoo na ende na wikwatio kanavo ndevala wende na utinda nesa na ende ni udhoche tukavikie kutambanye mwe kuma oyungi na muthia wa Mauvoo maitu ndikuyano tukwatanie kwisila Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV/FM official ndikuya Mutongo TV nitukunenga Mauvoo na matema kwekea ngaliko ona imwe na ni muthanani wa mundete ambisi accountini ya Makueni vala muthembi kaumbulu akinena chathini kimwe kuya kathonzweni accountini ya Makueni ni waise kana ndongo isia ukamba ni siele utungia ni akiliko pamwe na kutongo isiele mbeta ya ukamba kulikangalikoni la isilikali akiweta kanamba ino yithitwe yetelete kuthengeiwa usumbini indi ndongo ila si ukamba si kama savu nai na kwasi ya utongo imunene ingi ni umbule kanamba ya mukamba ina utoni wa kosa kivila cha munini wa musumbi ili kumanwa na mwaniko na ndongo ikulea kuvanga sindu nene kulika silikali ni chatuma kivila kiu kikosekana. Tungiane ile kwa pamwe no yethia ni tweka maundu na uyula wikwe bindai kana wethie mbayende naenda yisi ne kwato usumbe ukekata uka na ila ndo mone ni kwa ile wethia andu ni meki wo vinya kana ukethia no twane wo kivila cha ilete ndina kibuthia mundu lakini na likana ondo ibela cia nengani ona kwandia yanu ngene tinda mugenge chao kicho ndebyo titabatia wake no binya wacho tuona chao ona igula ila teza wete sibaeza simbinge ando mana ngawane thao oyi la inge moyebanga kina nzumbe banga isendo neza kana wethe yathakebela no kinu ko kamba no chekata. It is not about kebela ni about resources ila itonya kweki wangale ya kwito pukati ando alange mavetuki ningethangu myaka lelu cia kwatania kaunti cio nthe na ithiwe ya wito ni ubekai tonginyanga mukulia itatongo itwebeka mbakendi kosia kwiyumia thayo sende na kwikathia Bishop wa kanisa wa ICK Masako Reverend Joseph Mutungi ni wenda ene ndime yumila sie na kukilia udhuthio kwa mivea yikiwathukanyo na muno makanisa ni kana kuikiria kana ni manena ni cia mathina mo vandu va kwiyumia thayo ingi ndenda kanisa na tongo imasilikali kunena ni cia undu ulawi wa kwiyumia thayo wikinyite muno kauntini ya Masako na isio ingi vandi ya Kenya. Ni tumanyie twende na usunguka kana kwina beba wa kwiyua kana kwiyita na twaelewani bakubikela sub county na silikali na concern na ituta kanisa tuyasia kana paibata wa kuosa thayo wa kwibidani tayi wanawethi wa wina maundu bomwata kanisa noteve yasia kwa kutabanya ndeto angai kwa kuboya ona kwa kuete umanyi yolo wa thayo na kwou tikulia nikenda kila umwe ona maundu memo mwata ibindani tayi kwiyita tinzia nzio nthini wa mwekio witu wa Kristo ni kana wimba wosa thayo ulanga iwa unengie na kwou twiboya nikenda kila mundu ethukisie na ethi wabebata aimambo tethio kula kwi andwala mailite na muno thini kwisila kula kwi mapasta ikulia nikenda andwala mena mwana nebinda yabika paube bandu bakuboya na andu ende nundu pe bata wakwita ngai mabinda othe pe bandu bakuboya beta wa chawalia bakube na bandu beta kwa kabo. Siana kuma maskulu ni 305 ma musingi wodini ya Kiome Chethani Mwingi West nisiatethekana liua utedio kuma kwi MCA wa kisio kiu ndini wa iseso ila yatoa isio sokoni wa Kiomo wodini wa Kiomo Chethani na ila yatongweswa ni MCA wa kisio kiu Anthony Musyoka wala waelezea kana nza ila ikumbilite isio mbingi ni etete ukuno na muno maskulu ni ainena na kamemeka kamutongo TV tina wakunya ichaliusu ulawi muthemba wa musele maskulu ni asu Musyoka ni waelezekana nza ni vinyete muno kisomo isio ni mbingi Musyoka yaelezekana kumanwa na nza siana no sieme uvita mitiani na kwithiwa huyu kuno
kula kwi maskulu na ciana ingi ikulia serikali ya katikati ibikiye na kutethecia kuwa maleu maskulu ni kukilia kisomo. Lina Musangi ni watumbanisia Mauvoo. Onena na kamemeka kama bisa ka mutongo itina wa kunyaike leo ule ni muthemba wa musele maskulu ni miongo 35 MCA wa wodi ya Kiomo Kiethani Anthony Musyoka ni walisa kananza ni vinyite mono kisomo kisioniki. Nita Anthony Musyoka MCA wa Kiomo Kiethani ward na umunzi ninanenganile kwa maskulu 35 ma Kiomo Kiethani ward na undu nithi uneso ni agini kwithia ciana citu mbingi ni ciithitwe citothi skulu nundu anza na ila ciobikio bika skulu pia sikwambia kwithia cina mathina mengi na alimu kwitha mena makwani mengi ma kusila makwani ma wana kula gwagi walimu ni kula kungi nundu anza yu ni waeleza kana kumana nanza ciana ino cieme kuvita mitiani yo ukwitha ukuno muno kwikisioki ni acekana twana twithia tutena leu wako ya skulu no utumwe twana twingi tutabikia kwikanesa kilasini nundu ibinda ila kana kenanza no withie mwalimu osomeria no kwi akana kuba ikino ko kwatia nundu anza na kwao meka mitiani kwa kwana wingi ni kwa baluka gutailite kwithia kwa baluka ingine mumio kule kwa serikali ya kativikie na kunyaikise ciana ima leu nikenda kugile kisomo nduani na wana ula kwa skulu kwa wana kunini vyo nundu wana misieni kono kwi aciai kwina thina mwingi wanza na nikyo gitumi nithi yene binda gino na nethi ana iswani ino ya kunenganile maskulu na ningukulio na serikali itu ile tongo ni musumbe itu William Ruto nikana kabikie kulikilela nzini wa undu no na kabikie kuzizia kana ciana ila ci skulu ni ciana ngwa leu nikana zikabikie kwithia zitonya kusoma nesa. Mr. Nyanyola ni mwalimu mwanana skulu ni wa musingi wa Malatani ni wa mkule muyumbo wa Kisioki Charles Ngosengo na onakia vikie konyai kisesiana ileu ni kwithwa manyiwa aingi yuni malasimi kita kuweka kwa skulu ni kumana nanza. Kwa majina ni Mr. Nyenya, mwalimu kutoka Malatani Primary. Siku ya leo nataka kumshukuru MCA Kiomo Kiethani Ward kwa yale ametutendea shuleni mwetu. Ameweza kutusaidia na chakula cha watoto na tunamshukuru sana kwa ajili ya hayo, kwa sababu kwa hakika watoto wetu wameathirika sana na hili janga la njaa, na tungeenda kuuliza pia our area MP aweze kuungana naye pia aweze kutusaidia, kwa maana watoto wengi wanakosa kuingia shuleni kwa sababu ya kukosa lishe bora. Mwenye wa skulu ni wa musingi wa Kakongo Mr. Patrick na kile matunga muveko ya MCA uchi na waunyaike uwa leo vala leo uva niwe kwewa kwa ilungu ya sumo ile kutusaidia kwa kupunguza ili janga na njaa na pia kutatua mambo ambayo wamekumba wazazi kwa sababu ya njaa. Vile vile kulingana na vile hali ya anga ilivyo na vile ambavyo wazazi wanafinywa na njaa, mimi sina mbundi kumpongeza huyu mbunge wetu kwa sababu ya hekima na busara alionayo kwa ajili ya watoto wa Kenya na kwa eneo lile ambalo ameongoza. Kuma Kiomo mwingi udhiloni wasua kauntini ya Kitui ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Musaisange waisuni kutunenga ibuso yo kwa taudhomo wa monini na hindi jithi wadisiyokiria ometoke. Musese witu mwendwa mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni siawe tina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi siako sandongoi inyusa mulu
yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabubwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni Trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamu sieni munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa nondu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio livina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongo TV watanio ya mukamba ni Trafika Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Namba ya ndola maende kumiwanenza ni na udhocha ingi musiaisia tuendeye na kutambanyemwe muyumbe wa kiliombunge cha Kibwezi ya Udhiloni wasua mwengi mutuse ni wendie silikali sia kaunti kutunga imwesia kutenga imwesia ilovia ila itenga wahane kana kutethesia kaunti kukitana na munyao na nzaila yende na kubebeta enendi ainge vandhi ya Kenya aine na itino wa kuvika chathini cha mathiko cha mwaitu kwa isitwa Esther Muthoki Daisy kila kitwa iwe utuini wa Kikweo ulawi wodini ya Makindo kauntini ya Makueni mutuse no wetie kana namba nene ya enendi alama ende na kuminwa ninza kauntini ya Makueni na Kenya kwa vamwe tayende na kuongeleka kwa kiwango kinene walawe ndiye magavana kulikilela wao niusu ni kana kuikithia kana vaimwenendi unatiwa nithayu kumanwa nanza. Kennedy wa Mulinge ni mwandiki witu. Namba ya ndola maende kumiwanenza va Kenya yangi utalo wandu $5,000,000 muyumbe uwa Kibwezi to Udholono wasio mwengi mutuse ni wakule magavana kutumia kilungu cha 15 yuluwa yana kila kaunti sio inanga wakuma serikali ni ilanene kwikia mawalanyo na kuambisa kunenga na lewo tethio kwa misila yende kuvine wanenza hii sinzikayone siya kuwekita kana vaimundu na atiwa nithayu kumana nanza tuende no kuja serikali nikenda tuthingilelele kwana andu maitu ni maende no thinyo ninza na nitu kwenda andu maitu makwate liu kila bandu nikenda wisethia ni twasonga na mbe na twikulia serikali cia county magavana ala meku wala mamatenge mbesa nikenda mathowe andu maitu liu ni undu andu maikese kumia tuyite mbesa waweza ithia ni sibo na sina atethia andu nundu andu ni maende na kumia yolo akimu tuseiwe tata wonde na kusukumia serikali ilanene kuwekethia na yambisio nengana lewo tethio kwa nethi ma kaunti ya Makueni na lambe muisio ni wanza na mataesa kukwata lewo tethio lona ambisio nengana ni President William Ruto simu itatu mbitu skulu si mwesi othetha gavanene itambiane ye nene siku inanza mbingi monopisha ngati wele inanza nane ali kama naongea siana siani skulu nane nunu na maura nenge gosi ngati wele ngati omotaliu kuolia tu nyamara no bola sasa wewe dingi ndo mwana nenge wasipo dio mamea ndio ka ndimwete yu nena wasiana school kwena dena sikile sia school ugede kama no ka kwete leo mwalimu ugede na hali ma staff ndo siana sina leo na imwesi anene sikase sia hiyo iso ngati weningi sia hiyo iso na yetu ende no nani mtu na musunde nikaenda kila kiatu hata na school feeding program ndio wetu school ya nisi ana pambe kuisowe
asoga ciana namba ile tusioka tusokigati tanzia mwe kuikithia kana kauntini etanukanya kuma minololo ni anza ile kusiwa ivinda ya munyao mutuse aenda enende kuvanda kwa wingi ivindani iyo ukite mbua na kuvanda malewa la menda mbua nini nikana kuketha andu maitu andu makwa make bwezi na kila bandu bonde twiyumbanisye mbua twambe yo manda mbeo ila situmeambua nini ndengo mubyasi ila situmeambua nini nikenda ona kwaune kugwa kana mbua nditha imbinge nenda omukulia kwa ndae yandu makwa mwikaleo banda tuyumbanisye nikenda tubande nikenda wisaithia nitwakwata sindu cia kwitethia nundu mbua no yatwa motethia andu maitu na wisaithia na alama banda nekio na ni mukulia mubande neki nundu wa indo wisaithia nitwatetheka twithionge kavinani ka mutuse ende kukulia mbunge nzake kumukwata mbau savaleni ya kuikitha kana muswada lona thakisi mbunge ni watumia mando kukwata musala kila mwai kile wa vita twenda nikenda tukulie ayumbe mokamba Kenya yonthe nundu wa mwia ola tunatoye mbunge ni wa kana atumia mando mambe kwekwa ni serikali nikenda tukwatianie na mai tukwata mbawila mbunge kusioka nundu atumia maitu mando kila bandu Kenya ni mama thukuma yukwina nza atumia mando ni mama utumwa kila bandu mama mesila ina nza ila kwina okie covid ni mama natumika kila bandu mathukuma we mwingi muno bio na kwa munene natoye mwiyao nikenda mambe kuibwa na twenda kulia ayumbe monde ala membunge nikenda binda abika tukwatianie nikenda wizeza ni twasongana mbe Ken Mulinge Mutongo TV kuma Makendo kaunti ya Makueni. Na